Ubu ni ubusobanuro bw'amazina twasabwe na bamwe mu bakunzi bacu, ariko nk'uko mbibasaba, niba ugiye kutubaza izina ushaka ko turigusobanurira, jya uryandika neza kugira ngo ridufashe kurisobanura. Nk'uko bisanzwe aha ngusobanurira izina, akubwira abaryitwa ni bande, rikomoka hehe kandi risobanura iki. Nguhaye ikaze kuri Iyungure BTV, gusaba gukora subscribe niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel. Umukunzi wacu yadusabye kumusobanurira izina Edgar. Edgar ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Bwongereza, rikaba risobanura intwaro y'ubutunzi cyangwa se uwahiriwe n'ubutunzi ndetse n'imbaraga. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Kendra. Kendra ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bongereza, rikaba risobanura ubumenyi cyangwa se imbaraga z'ukuri. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Oyaki. Oyaki ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bongereza, rikaba risobanura gukomera. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Sfor. Sfor ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko muri South Africa mu rurimi rw'Ikizuru, rikaba risobanura impano. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Lori. Lori ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko muri Ireland, rikaba risobanura umwami w'umutuku. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Flochette. Flochette ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bufaransa, rikaba risobanura amazi asukuye. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Clarisse. Clarisse ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko muri Latin, rikaba risobanura igitunganye cyangwa se igisa neza. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Bernice. Bernice ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura uzana intsinzi. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Beni. Beni ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Bufaransa no muri Portugal, rikaba risobanura umunyamugisha. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Angelo. Angelo ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Bugiriki, rikaba risobanura uzana amakuru meza cyangwa se ubutumwa bw'Imana. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Jivan. Jivan ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko muri Almanya, rikaba risobanura ubuzima cyangwa se gutanga ubuzima. Aya niyo mazina babashije kutubaza, nawe niba hari izina wumva twagusobanurira waryandika muri comment. Wakoze cyane kubana nanjye, bye bye, ndabakunda.